Hadin bau kalin Mbappe ulayo sa arkol haga jinglekai Persyaik England ban yekdi yaga kedan kebalai ka third place. Warla ka France klar remno da saulah nrukol hakmat England. Henry kalin Mbappe ulayo si pokol haga ni ka World Cup mentau snem arjar arko hunriu kabau latam yo Messi hadu arkol. Haga bagi donro gi bom ngothu ki balaong bakumno en kenkol ya ke jinglekai hakan ka third place ban yakni ya ke golden boot. Henry kendit nagam tajung tu bompas ngothu kadai bakane ke jinglekai ban yakni ya ke dan kebalai ru kadai ke jinglekai haka World Cup arjar arpunriu. Kumta na du ke jinglekai haka group stage hadu ke jinglekai haka final sendon. Kumta baro kidai ke jinglekai haka juga World Cup tournament. Kumta ke jingyo bantep kol ru lakeng baro. Kumta hakane ka World Cup mentau snem arjar pun riu ukailin Mbappe ulayo si Paukol u Messi prakol u Erling Haaland new call u Jude Bellingham new call u Dembele nrukol haringkat u harikat hakaba ukailin Mbappe menta uladone ka jingkermen ban kure golden boot hakane ka World Cup balda jabo Mbappe un kursi syai ka golden boot un sadairu kung player ban ningkong tam haka history juga football bankur lai teligi golden boot tang haka si ayom kata obala kur mentah haka La Liga UEFA Champion League barda unkur sak golden boot haka World Cup haka bau kalin Mbappe mentah ulah tahu record thamairu kum tahu player obala bade ka record kum top goal scorer haka history juga FIFA World Cup kabau la simpas no yo Messi namaru Mbappe mentah ulah pojek arkol kadbau Messi arku weko. Te pej kumno kren ukalin Mbappe yau Messi hadin maulatam yau Messi lagi arkol hakane ka World Cup mentau snem arjar arpunriu. Kabau la poi menta si pokol bat kasin kaba ar nadu usnem khat knespa new pau. Mbau jet mularu ulayo si pokol tang hakawe ka World Cup tournament. U Mbappe ula ong ba umpat nut man ong ba unkore golden boot namaru Messi ru udai utau player ubaya piteng tap call hakane ka World Cup baru Mbappe ula ongru ba kermen ba Messi unyo ban tap call hakane ka final Persia ya ka Spain bat haba ajing keren Mbappe ula ong ba kwa ban kur ya ka golden boot Henry ka jing ang nut pat ka jing kwa ka jing trang jong kalin Mbappe ka dei ba unyo banjelekai haka final World Cup Henry pose ke jing ang nut jong ka France kam tam jong kalin Mbappe kam la ban urlong hakane ka World Cup arjar arpunriu kumta tat lada Messi unyo hat-trick Persia ka Spain un sala ban tam kol yau Mbappe hakane ka World Cup namar mentau Mbappe ulatam yau Messi hadu arkol Henry ka jingele kam dei ban yo tangai kusnam simet Henry ka thong kam tam jong Messi jong ka Argentina ka dei ban yora sai sinpat ya ka nam job hakane ka World Cup kumta manoban kur trofi champion World Cup hapdeng ka Spain bat ka Argentina lada ka Spain kan job kan deiru ka sin ka baar ban job World Cup katau snam arjar sipau bat menta arjar arpunriu bat ka sin ningkong nagmenta jong Lamine Yamal ban mi madan haka final World Cup kadbau kalin Mbappe ulayo elekai arsin haka final World Cup arajar kat prakung champion arajar arpoar runners up kadbau Messi laisin haka final World Cup arajar kat saw bakla remno hakmar ka Germany arajar arpoar kum ka champion bat samta ka World Cup arajar arpunriu kumta hakini ki light lagi final World Cup Messi layo nam job house name arajar arpoar bat ngin se pej samta snem arjar arpunriu ka Argentina kla job World Cup house name kat knespa jibu pra kat knespa prapunriu arajar puar barda kan job samta snem arajar punriu kan dei kasin ke basau bunba kibala predik lupa bakaban job World Cup metau snem arajar punriu kan dei ka Spain kumtal la jaba ka Argentina kan job sibit penmit kan sepin kendit yaki million ngut kibriu kibal ap million ti ban job World Cup ka Spain taus nem arajar aponriu Tietung sepej sibit limit hapdeng jilekai ka Spain Persia ka Argentina
mano bande ke champion hak babaro art ligi tim today saya tim di basatar kam tam ngin sei mentagamit hapdeng jinikai jong ulinel Messi Persya yaw Lamin Yamal kumbal angnut laslem baka jinikai hapdeng ke ladu ka Copa America Persya ke ladu ka European Championship katakan dehi hapdeng ke Argentina Persya ke Spain kumta mentagamit ngin sei ino yakni ke jinikai ka final World Cup kabang ngimla bantip sarano kan urlang biang ka jinikai haka finalisima hapdeng jong kini art li tim kata ke Argentina Persya ya ka Spain kublai sibun